Gledajte, evo Patoa i Pokoja. Hej, Bok, Pokojo, Bok, Pato. Bok! Što to imaju? Zna li netko od vas što je to? Lopta! To je lopta! Da, lopta! I to jako lijepa lopta, crvena i skakutava. Nova je. Čini mi se da se i maloj ptici sviđa lopta. Bok, mala ptico! Nema ništa bolje od nove lopte, zar ne? O, Pokojo, Pato, mislim da se mala ptica želi igrati s vama. Jadna mala ptica. Pokojo i Pato misle kako je premalena da bi se igrala s loptom. Mala ptico! Ojoj! Što ćeš sad napraviti, Pokojo? Kamo je sada otišla? Može li netko od vas reći Pokoju i Patovu gdje je mala ptica? Na drvetu! O ne, odletjet će! Kako ćeš sada vratiti svoju loptu? Dobro si se sjetio, Pokojo! Pokovion! Mala ptica!
O, Pokojo! O ne, nemoj plakati, mala ptico. Možete li pomoći Pokoju i Patovu? Što Pokojo i Pato trebaju napraviti da bi mala ptica opet bila sretna? Neka se igra. O, vidite, ima nešto puno bolje od nove lopte. A to je usrećiti prijatelja. No dobro, izgleda da se svo troje dobro zabavljaju. Hurra za Pokoja! Pok, vidimo se uskoro!